ma ho no asebe agyanan no aye ne no awu o ye dan chi no say na de yetumi de bode egu ma ho ne so na heat no abono abobode na ma na brentem asem we di pada tani sam yenka wo ye be kama ne di your mind ba bi aduro no wo kan wo say obi adwuma wo eno so de ne ma ne di wo nya de ye wo kan wo say obi adwuma wo na me fa kwanya esu ye maame bi ese friend Francisca or Santa Maria Brukios. Okay. Yes, plantain chips are watching papa bi. Eh, come on. Kuchi. Onyami shirano. Onshirano papa. Say oh ye juma papa. On say baby o she. So be afre. Bona baso. Eti di say na Abraham pomo ye ne say. Adwuma na mo ye no bi di bone a. Mo di ni ma. Na yenka asem no. Because ye kan me trans din am say. Rob na ye de fra anwa no. Yes. Say no na ma ade no on say rubber na ne dwoa na heden ya say plantain chips bit me the 6 months na nya hwe emubu ba wo chibi wo fia na say be yam enti say ye no kura ene say de no ye nua ba ifre kan he a na brampa adan na ye ho bone sa enkola nketu anya kidney ni ye de o ma be TV so ska kranketu anya cancer chese omo na resa na me no kwasem enti ade wo mse yanka hwe ni kadem kwasasem a yekoso FD from France nwura sa presi ho my lady ena honorable super omu nyina wa bre Gagalasta ho o si ya wie it is finished si adru si ade body ekogu toilet so e ma ne bre ye ko e ma hi obi be say sheet kana ama sheet kana ma na bre dia tatalasta ya wie it is finished Mr. Champo neguso yanya ho bi wo ya ha tentem ekoni akomo makwa aba busuafo makwa aba modi pacho midindi kwa kupo kumifree efijasi asokore yo bai ma wonso e pacho menso midindi glad sage mai eche plantain wet matin junction haya na oba pa wonso e pacho e friend e future eso smo pankro ne haya che plantain yo yesemo ne yankomo bi na ya mama kwanya de de mo bai pacho de edeme bai ne se plantain ho nsensemi yae meche plantain chips ni meche plantain chips ni bi na em se na nsen video aba abontina ma crofo ye videos bibli se plantain chips no e bi de rubber na echi nyame anim no kure ni memfa mani hu da se obi de rubber echi bi nyame anim no kure ni memfa mani hu da nipa nso wo kire meche no wanfa rubber na kire me ade a wo kire me ye bode de abre no eni bunu anwa ana nchene ana me product no ma packaging kate de ashim chudi de nkate me pa chwane ma packaging kate de ashim nyame anim no kure ni memfa rubber enche ma de da ana ne bi no mo nso ka se plantain chips untime nchinsi wo e ma ne ndi 1 week nyame anim no kure na nya no kure se wo chi ni yi a etimisi esi wo brosa me won krofo eje me niema ekọ akra ebi je no agogo abrochirefo ba menimu wo mo a omo nso jibi e de kwa abrochire but enam say ni omo nyina obi ase e rubber wonye anema ne bi me brother ene Ricardo Varas ano wa ha ono nso no waje niema ma nipa bi ono nipa no se ono nso wanye bi because nkrofo se e rubber nti ama aduma no ekofom kra ti mesire menu anom plantain chips for se di omo ye no di bi no mo ye no omo nyai because asem enya no kra na nka emma bontene di asiye no ana ho asem ba bontene e de nya bi no ye se ebetimi aba se nipa baako ana nipa mienu bi na eye ne de abesa mu nyina ana abesa ye nyina ama ye nyina ye dwa no kofom de oye bio de onye bio ye nyina ye dwa no kofom ana biem so mesere senko obi abaye sticker atale ni product na mu ni association me pa cha ka mo organize mu sa nipa bonifo ba mu na nka wo bebe mo papa na nka mo ti mo yi wo mo firim ka no so beboa wo mu ni association de ten se me no me cha ase nche ana ba bia me wono so no wo cha ase nche na utumi ye bi kwa brochire nyina ene nyame ahira nti me ni obi se me nipa dodo bi a me ne wo mo ewo association me pa che se nka mo a mo chi na wo na nka makeka mo abom mu ni ko bi asa wo me mom ne de afijase ebi ni osa okay nje se ba wo ba yi nyina ne se utu ni anamfo so obi yesa onyan enye sa na isa wakoka ntokwa abeka mu nyina matiase ma me na so obi bia ai meso so ma se ma me woni se yeso so ye wo pankro ne he ya na che plantain ya flow mu nyina so obi e ne ho awodi echi o mama
By some main for rubber and chip plantain, minimum year for rubber and plantain. Any a my see a buy. Maybe check the quote okay school more SS. Mufamo number my honor, I ama ye nyina ye ho atoy ye baba ko wakra oye bold babonten e be kan ye ya advertisement no ofra manya mihramu o se a order onhunu ne nsa odi bi ko wa odi bi ko yeji abrochire frofren obi kreti mi frani cheni sika kwa se onu kredi a wudi yenti enti on sam ofre omu nyina mo so obi ama ade no mama ofre we ya we se me yes meso so ne me ade ne hia me ntia enti na yeso so ya tu ya basa yeso so ya ba be kasa because ye mfa roba na nchi enti se ye be ye bibia fa plantain no ho dia sada say ye de no na ye de number gu ho ye de ashem ye be print ye number e wo ho ni papa wo ye de ashem ye de no te na bia sa na ye be ye wo to na mfom so wo ho a edini wo number no wo ni pani de ni ehun se asomasi product no and enye good because abakofo ekoye na se enye na se ye nyina ye ni sticker ebe ha ye nyina enso na enye ye nyina na ye ne sa ndi ye be se enu anu se school mu nti ade say bia ye we ne kakra ne ye de hye ho because no 5 cities na ye ton ye de na ejina ho gide bia me chi ade ene se ma chi ade awie gina ho gi adwuma ne ye gina ho gi ai ade nti na gina ho gi because me de kwa ya manya misika ma ba fie okay nya de a wo koye gu ho bia me de bia me chi ade okay ade nche me no ma so yo oba pablaki na ade on carry man Gladys ye nuanu ma omode roba achie roba ankasa ya ade bia enipa ekwo yema eye ham ema yafunu no empo nso no sebe enipa aponche kro ya aboa no se ofantene no roba emmene a ekwo ne yema aponche kro owu enti se nipa de se niti asefo na se minu ya de se no show nyame anim e de roba se udi beguro ade a nipa edi akwo ne yam yafuni kro yemfa yani enhumu na o de chiama unua adi akwo ne yam no sabe empanimfo so se otu adubone a ebika wa no wode roba egu ma chile bebre ekwo edwa so no ebi a oba bi koto bi ba bi unua bi ba ekoto bi wo ba bi wadanfo bi nso so kra ekoto bi wo ba bi na e di problem ena mo frank keten cancer ni nyina ya sa ne ma we ena ma ne banti ya sere mo mo ya sa yan ya chi plantain fi ankono ni 9 years yan ti bi mpoda 9 years ni sata na plantain 1 cedi ye de gina hoji onkra de to ya de gina hoji to plantain traffic mu 9 years ni yan ti bi da mo ya sa ne ya de nyame esere mo eya mo be ya mo peja mo ni hwe papa yi na enka makoma na munyai na eku amanfo roba ankasa eku nipa ti esere mo a me so mafutu kakra me wo no yo mama gla wo hina o shop ne wo me pa cha me wetim junction ha ya ena oba pa unso pa cha me da me chini fie na me de ko o de ko yo we mo fa mo number my ne fa ntudwa bia pbia why pa cha me number e mo onto mo ase papa na e be ma bo de na pa cha me number 059 bo o product ni din factory crampo wa package ni kama pa me product ni the Conquer plantain chips me number no ye 059 71 33 639 059 71 33 639 oh fija me ba zan me ba be obi a obi ofrewa opebia o de be me be ye djuma ma hati pc yen sem djuma da mo wo hoi metumi mi ni bi but metumi aka se 10 million na mo fa nko kama djuma ye bi wa de bia ene na me twa me ze champion na me dwen se me birthday ju na me de atoma ko se me nche 50,000 emma enye kunafo no ya brewo ya ombia omo emobo enipa 50 mi mo bia 10 million enye 500 million ya bo nipa ya de obi a wo mobo mo am ye adwuma nketenkete beji kan adwuma ho ye wu obi adwuma but ma me ya nkwa se yeti ye de akra bi ba so wanya kidney na sa ya de ne bi beto fia munni ahoto efie na bo eti yanka so obi adwuma mu ye nyina ya ye sanfom so ibi da na meka roba de kata mo so ya ye bi wo ye fia ne enim sese enye ene ye hu ye jai
etu oni awo ye bia chai na ye nyina ye ho ntoye sa na ye ka nye se de go bi adwuma why papa sam bo number ni bi pacho me number no 059 71 33 639 059 71 33 639 me wo evidasi asokore yo mama Gladys bo number pacho me number is 0546 85 92 00 o hwehwe me obehun me wetmetim junction king boat choro ni nyina wo plantain chips for no choro ma ya jo mo number ni nyina wa de ba akoso me transia no mabobo ni nyina o hwehwe me obehun ma kira kwan wo atmetim junction ha ya edwana ni ye twa blocks e wo ho me wo kwan ho a e chi plantain wo o tika mu kura wani tuam ye das ma me so number Pacho me number is 0247 82 25 16 0247 82 25 16 better be chini fie na ko care school mat jo Gladys Ajima ye da masiu ye friend me fie chan ade ba ko no so ne se ye besre nuanom obia mamodenya sticker ne bo onya den sticker me pa chan na fa show de ho na problem bi ba ye hu se nipa so me product ana etise ana your customers no so ye besre wo se uto bi de na hu se mfom so na sticker wo ho a men sure se obema ne din aba bontene na obeda hu se mfom so wo ho se bibi ti se magi ade a waduane kra na wudi a wote ewo oketre maso okay me maame ya aduane kra na se me hu se wo de magi tuma mendi nti me maame nso wo nyusu magi nti no se de me ndi magi no enye ni pa nyina nso na epe obi wo hono ma odi magi a wote se magi ewo aduane nti se wo hu mfom so obi sa no na opese wo ka mo nsuro so hu se sticker etale ade no ho a obetimi abo ade kro ni din nipa kro ni din ne number e de atodwa na ye hu se product we e na ti sei ana se product we e na ekosei ana afen so your customers no nso no omo na me yadwuma ye se wa anto ma ade a mintimi nya ade no foforo emma okay enti ne yesere omo so omo hu mfom so obi anso a e wo so omo kan fi so omo na me yadwuma ye yeah that's it my papa e chan we akwan wawie Pacho me de ma disre dia ne se plantain fuo nyina me de ma disre dia misra yanka ye humom ebia se ye ba ha na ye mienu nko ane ba yi ade se ka ye nyina na ma di ka ke kansa mo beba ye di ka ba ha Friday no obia ka so mo beba obia so beba so duru ho na obia gina kwa ho ton na ade ye nko ane aba ya se upeni ya obiro ade so ye nyina ne ka ye ye nyina ne ka ye me cha fa numbers no ma me omo beba why eji abusuafo na ye koso a o Accra o pe plantain ye ba ye titi number na ye 0245156892 ena Atama International Sawaba Junction ono so ne number na ye 0547627516 the conquer asokore mampo efijasi asokore 0597133639 and ya mama Gladys etimatim junction here ya obokwan ho wa utika mu aduru abemu 0546859200 and oba fie chan oso ndo the call case 0247822516 yada masese mobile Shram why you get share that yo